Akenya a ikiro citiganite no mathiete na mbere na kuigwa mororo ma kuongerereka gwa thogora wa maguta, aingi ao makiuga ngarama ya iguru ya muturire no iguthie na mbere na kwihirira. Kaunti-ini ya Embu ahuri biacara ni mokiriire itua ria thirikari ria kunina mubango wa kigina kiria kirutagwo ni thirikari niguo kigithire Akenya kumana na thogora wa iguru wa maguta. Gwa tukithinyiririka bana nino thirikari ya bottom up turerigagira maguta no kwa makugwa mavanda wari mwe ruturarigwa atiriri ni nakukwega bataraisa ni sawa ni ragwithirwe bei ucio naguo ni mutu iguru maguta ma iguru ya thirikari itu nyivirie bei ya maguta tondu ni turavinyirirwa muno biashara yetu ya taxi. Atwarithia a boda ni maikitie muhwa wao makiuga biashara yao ni kuhotoma, nao ene ngari cia ukui wa muingi onao makionekana kurarakwo ni thogora wa maguta kwambatira. Maguta mavandite wana tuthiramenya tugwika atia bai twina ciana cie cukuru tuthiramenya ni tuthomithia na ndui ana tuthie cene twika atia bai andu etu bai ni thirikari eno bai ni tutwamenyitirira tutandu wa vikiviki ni turenda kugwithirwa maguta bai ni are makuthie thi then no ngia to force when situation ni tukenda na tutakwenda tuongerere bei ya kuma guko kuthie ciara no nginyaga kinya 200 magana mairi. Riu President William Ruto ni oretio ethugunde na kinyanire kiraniro giake ya gutigirira mundu wa gikiro gia thi na muhuri biashara ni arahira uruti wira wa thirikari. Watu boda na mama mboga ni twanyitirire thirikari eno muno bai mwezi miwa tutongevoya tu mutongoria wetu Ruto tu atororie tu na ritho riantha no guthike ndo turenukia micie. Mambo mingi sana tunaahidiwa na mambo yengine ya hayo haiko katika uwezo wa mwana siasa yeyote. Kama sasa kama kungewezekana na kama ingekuwa ni maombi ya Ruto leo hii mafuta ingeenda chini, lakini kwa sababu there are other external forces including international, ndio sababu umeona hii mafuta iwezi shuka. Gerifotera Kameme TV, Jita Gitau wa Wanjiku.